ni hani nyele ake ngmene oba anya brief history about the entire process ke ake aje sen na ma nyele ake sen ake wo dote gbekeje Akwamu ni di akpe onyanko afre bi dote ake wo legbeje Akwamu ne ke ba ye manche ni e protectly ye manche ye li lumo e na e wo kusuni afia ha se je game akusuni e di Akwamu ma akusu nwe wo na akwa ke wo ntwadura take won twadura be twake afi kusu ko klede ahaje ma won se taya won ya ke ni te ni ke ja Akwamu ke ba edomota na mboko ba ni afule ne ekele anu e wo se jiro ni buru e wo taya won ni keji wo yo mo ho biso ani wo yo mo se na ji oko ni ya to kusu klede ko hali ya dro ko na wo hanye na ke kusu mefe ye wo last week video say ami ni wo sha wo hanye do one now ke agbekusu e na se hali ni eni ahale ni eni na ahale ko otomoko okun pe ni egbe na oji o okun ni sha ko je mo na ma ni eye egbe na wo ka aje na ma ni aye kusu na afio na ka kusu ala ke sen ke ejeko afie na ka ochini ji na ka so ana ejeko na ka ochie etu okusu nko ye sen po eji o sen tele lord ni etu o ma bia he me ka me ni bi mo eba eja ke etamo hospital note ni ye shebe no ana doctor no ya ke like a doctor ena ni fio ena ni gbana na ka jibo ni lewu eyo eba ni eyi o sen tele na gbene tu o ma ene eyi oshi ayo bonu ton be no li eno do jinya video ni na short like of 54 minutes shi ena eyi efe etu ma bia he ni me ka me ni bo me ni no se ma ka ke o numo ashini wajaku ina ni tumo ina abi ina awu inoko kwe ya no ina nda to ko meni nkeba ke eska 1 million mi gbabo 5 komo no tu ne ke kusuna wasa afika eba mi ami mama dabushi ewe ikeba kesen ewe sheku ehyeshi oye echiameji klawo yi ewo le won dani leji mo ni kele tu won aka kusunwe ewo no le ba kere eku ehyiwe mo leji mo de no mu mo mi ni ewe ka febo na pe ni le ba translate e abake no ni se ke ni agbene we keji ajie noko achore de na etun ake aya bi eni dibo ko ne ke ebaje ewo na ka ochi so ale etu ma mbia yi ni chawo helewo enwo hawmo enwo na agba enwo yamo ni fin nekeya now ka aba fe kusu ne senku no abenu ke ba ke to na ke glase na kan so wa no chele mo ho agbe ale wo na ye la shike ni bi fe abe fe ye senku wo me na gbina ni eni na yi na ja shine ba nie Akwamu bia mumu eni ba di na me ba ne ameke me koko me ya me se fon ju ekpa ju amefe amefatai ni akeba do oni agbekusu na be sa de ke mumu eni ame ye lololo onu mi shishi ame ye lololo wasa na ba be senku no fe ke abese ku eno abafia woto hewolomu ni wo ba to sinani ke bo yo na ehwafie wo ba fa bia ne wo ba to sinani ke ba ya ni ke wote abacho to shiete ya ke senta ya won e wa cho atu ke cho ni ka cho to shiete ba ye pai e ke awanya to hewolu e nchako ke ko mo wa fie lie e bana na ya na akwese mo ni nyenye le ba ji na agbe ka te ado ya ke mimi nje se mama je yi shi to mo bro soja fu e ko about ka bo pe nyetenye abale back to nakani ne acha mo awe aya now what about back to ina maje mo nka ke na ba la pemi aya so aboloba nme yele keta akucha ake waya wa mi nunu aso ye gbentaya na ncho ake alako ngbemi ni ne kani bi ne kadi want to me yo ye so ake ba shi be ne eje mi shi ake ne jole gbentaya na ni cho ne ye ba na janshi ye ba ebeje ndo do ka abaje se na ma le wa to se ni e ko nu ake dani yon pai to wa ke papa bi e no ta no chumo e woni ke bota bi e ogbe na teshi e woni ke pe me na meji na agbe me ni ba se ku e no ni sana afia ma ba afia mi e ke abeshi a ke abe abaye npai ka ye npai e ke maji ache me eto snani kate joko na ni ji bridge ni aba atwa to ehete keke awanya to hewolu emi keke aye npai be wo ke omo wa afia li e banabe ke je wo ke ya moko be no ko fe mo don ye ko ma ni oti ba fo o chenyo ba fo ka gbene gboyin ni yo abun ameji ma lo ni bi koko me ni yo keke abun amefi mu energy po se na wa ke Akwamu bi ago history ke amefa wo ke ne ba run through interview say ko ni na me macha me gbe mo ni nye se ko nye na wo maja che me ni to lai ni aka afi na ka usunwe Kpone TV evolving with you here I do so ke hey ene ni mo ko ke anu gbe